umugabane wa Afurika ni umugabane ufite abantu bafite impano mu mikino myinshi igiye itandukanye irimo basketball, umupira w'amaguru ndetse n'iyindi. By'umwihariko no mucyo tugiye kurebera hamwe abakinnyi 5 b'Abanyafurika abakinnye ndetse n'abakina ku mugabane w'Uburayi babashije gutsinda ibitego byinshi muri UEFA Champions League yaho ku mugabane w'Uburayi. Wakwibaza ngo abo bakinnyi ni bande bakiniye ayo makipe batsinze ibitego bingana iki? Byinshi wibaza bijye gusobanukirwa muri iki cyegeranyo. Bahaye ikaze. Twihuse cyane n'abakinnyi 5 batsinze ibitego byinshi b'Abanyafurika mu mikino ya Champions League yo ku mugabane w'Uburayi. Duhere ku mwanya wa 5 turasanga umukinnyi ukomeye cyane akina mu makipe menshi agiye atandukanye arimo Leicester City, ikipe Manchester City, akaba umukinnyi w'umunya Algeria, akaba nta wundi ari umukinnyi Riyad Mahrez. Akaba ari umukinnyi washe gutsinda ibitego bigera kuri 20 mu mikino ya UEFA Champions League yaho ku mugabane w'Uburayi. Tukaba tumusanga ku mwanya wa 5. Dukomeje ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi ukomeye cyane ukuzwe n'abantu batari bakeya. Akaba umukinnyi wakiniye amakipe menshi agiye atandukanye ari mu kipe ya Liverpool, Bayern Munich ndetse n'ayandi. Akaba nta wundi ari umukinnyi w'umunya Senegal, Sadio Mane. Akaba ari umukinnyi bashe gutsinda ibitego bigera kuri 27 mu mikino ya UEFA Champions League. Kuri ubu akaba akina ku mugabane wa Aziya mu gihugu cya Arabia Saudite mu kipe ya Al Masry. Twamusanze ku mwanya wa 4. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga umunyabigwi ukomeye cyane akina mu makipe menshi agiye atandukanye ari mu kipe ya Chelsea, ikipe ya Inter Domela ndetse ikipe ya FC Barcelona. Akaba ari umunyakamerone Samuel Eto'o. Akaba yarabashije gutsinda ibitego bigera kuri 30 abitsindira amakipe agiye atandukanye twavuze ruguru. Dore ko n'umukinnyi yagiye ashimisha abantu benshi bagiye batandukanye igihe yabaga ari mu kibuga. Dore ko yari afite ubuhanga buhanitse burimo amacenga menshi, umuvuduko udasanzwe ndetse n'ibitego yatsindaga biryoheye ijisho. Tukaba twamusanze ku mwanya wa 3. Ese wowe utekereza babiri ba mbere ari abahe? Byinshi duhurira muri comment. Dukomeje ku mwanya wa 2 abakinnyi b'Abanyafurika babashije gutsinda ibitego byinshi mu mikino ya UEFA Champions League yo ku mugabane w'Uburayi. Turasanga umugabo ukomeye cyane akiniye amakipe menshi agiye atandukanye harimo ikipe ya Marseille ndetse n'ikipe ya Chelsea. Akaba ari umunyabigwi w'umunya Cote d'Ivoire, akaba ari Kizigenda Didier Drogba. Akaba ari umugabo wabashije gutsinda ibitego bigera kuri 44 byose, ndetse anafasha ikipe ya Chelsea kwegukana igikombe cya UEFA Champions League bwa mbere mu mateka. Mu mwaka wa 2012 batsinze ikipe ya Bayern Munich ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Dore ko no mugabo yagiye ashimisha abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'amacenga yagiraga ndetse n'umuvuduko udasanzwe. Tibagiwe kandi ashoti aremereye. Akaba ari umugabo twasanze ku mwanya wa 2. Twihuse cyane n'umukinnyi uri ku mwanya wa 1 mu bakinnyi b'Abanyafurika bamaze gutsinda ibitego byinshi mu mikino ya UEFA Champions League yaho ku mugabane w'Uburayi. Turasanga umukinnyi ukina mu kipe menshi agiye atandukanye ari mu kipe ya FC Basel, ikipe ya Chelsea, ikipe ya AS Roma. Kuri ngo akaba akina ikipe ya Liverpool. Akaba ari umunyamisiri Mohamed Salah. Akaba ari umukinnyi bari gutsinda ibitego bigera kuri 46 byose. Bishoboka ko yakongera. Dore ko ari umukinnyi ukomeje kwitwara neza mu ikipe ya Liverpool
arimo akinira kuri ubu. Yewe dore ko ari umukinnyi ukundwa n'abafana, by'umwihariko abafana b'ikipe ya Liverpool, bari umuvuduko udasanzwe, amacenga menshi ndetse no gutsinda ibitego byinshi aho mu ikipe ya Liverpool. Akaba ari umukinnyi twasanze ku mwanya wa mbere. Ngayo nguko, ndizera ko mwamaze gusobanukirwa byinshi mutari muzi. Nkomeza kubitsa kandi ukanda subscribe, like, comment na share kugira ngo tubone kuganira byinshi biri imbere kandi byiza. Mwari muri kumwe, yari Izayi, muza kukuza amahoro y'Imana naho ubutaha.